أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة ورحمة وبركاته خد تعالى لسر وحمي مسلمان أهل إيمان به. هر وسا خد تعالى خير وخشيا دين إسلام تيك بارا حميم رواتي. خوشكو برای برومت ازیرو جوارا باسا مجاره کی گله کی گرین لسر و مجاره بکم پرتی استثمار کنه دناو مسلمان دا هرکس باسا و مجاره دکن. لی بپرانیجی مثلا مجار بیامن نهاتی زانین و ام دخوازن دبن رونایا قرآن دا او مجار ور زانین. مجارا ما چی؟ مجارا ما حوری دی جنت دا. کسی کو دمرن دچن جنت جمیر مسلمان را تی گوتنه چه هیا حوری هیا. حوری جنن جنت دانا خدا تعالی حوری جنت خلقان دی جبو میره مؤمن میره مسلمان کار راستی بیا چی راستی جی حوری تنه جبو میراتی خلقان دن آنجی حوری جبو تمام اهل جنتی میرو جن خدا تعالی حوریا دده میرو جنا ام به حوری جنن بمرارة الزوجة براتك اللي جنسي جماعي دكن آنجي حوري خدمتکار ام به هفرا دبرونایا قرآن دار به مجار مزه بکن تمام مسلمانان نه بجی جسدی حشتی پی نود مسلمانان دوی باوریه دا نگاوا میری مسلمان چون جنتی خودی حریات دوان ایدی پر زیده او تشکیل دلنای لگورا هنگ حدیث نصحیح قال حفتی دادک هنك دي ما تقول اللهم صل على محمد ام خدي حوريه كده يعني ام اقص تشتكي بلاش تشتكي ارزانه عجبه حقيقه راسيه بيا شيء يعني خدي القران ده بعض تشتكي وها كريه بجسدي حيشتي بينود مسلمان دوي باوريه دنا غور مسلمان مرن شو ام بين جنته جميري مسلمان خدي تعالى حوريه ده ام به هبرد بن رونیا قرآن دل به مجاری میزه بکن ام قرآنی بقرآن تفسیر دکن متودا من یک جه از ناویجم که تفسیرات تبری چو گوتی تفسیر ابن کثیر چو گوتی ام به کشافی چو گوتی قرطبی چو گوتی بله الواناج میزه دکن الواناج میزه کریه نکم میزه نکری من بالا خواده وانا حمیل گشت از های جوان همه مرسل لی کوری کری لی متودا از گهشتمی لگورا قناعتا من آهر راست درست اوه تو قرآن بقرآن تفسير بك اللي المرور لمفسره مزاك مفسره زي شوا قرآن تفسير كريه بلا خبده خدا تعالى دو سوره دخان آيات بينجو شارع دويجي وكذلك وزوجناهم بحور عين دوي بي اواي ما شوا بيشي نعمتي ما داوان ما تقال وان نعمتي بيشا بياتي هاتي الذكر كنا هاتي باز كني ما او بحوري عين را وان حوري قشعبي وان مزن ما بوان را ام بفيجن حوري رن ما زوجا اهل سنة شيعة تمام مسلمان جسدي نوت دبيجة ابا وزوجناهم بحوري عين دبي ابا ميري مسلمان بحوري را زوجي دورا دفردا دميرا هم يعني هم او مير يعني ما او حورنا بوان مرارا زوجان في آياتا هاني دليل نشان داده كان ميزابك اف زميرا هاني اف دميرا هاني هم جبو ميرا تانية يعني جبو ميرو جناية اف دمير قاتو لي ميزابك هم بوي دميرا ميرا دميرا نيرا مذكرة عجب اف دمير تنجبو مذكرة تنجبو ميرا نيرا تيب كرانيني يعني جبو ميرو جنا ام بهارته بكرانني ام دقر دنوا رونايا قرآن ده ام لي مزبك بري اهل السنة والجماعة انجي مسلمان الشيعة ومسلمان السني كز تاني نابي اباية دهاني ويكي دني قالك آيات الدني ناجي هي كو بعصا شدك كو بعصا ام بفيجن دبي مير بحرير الزوجة هروسا بسوري واقعة آيات سيو بنجا سيو شاشا سيو حفتا دبيجن إن أنشأنا هن إنشاء دبي ما أو حوري جنوبا خلقا فجعلناهن أبكارا
موكرم باكرة يعني ما خلقاند وباكرة مكرم باكرة جني قزي باكرنا عروبا هروسا حسكرنا اترابا مسيوانا وكهبا تمت البيا مزبك دبيج ميري او اهل مسلمان ما دبيج اشتد برادا دبيج خالي تعالى حوري خلقاندي قريب باكرة وعروبا اترابا دبيج علي ميري خدا حسكرين يعني ميري وانجي حزدك عروبا دبي حسكرنا لبردا بحثا ميرا درباز نوش بلكو دو مجي وان دا حوري جبو ميرا هاتي خلقان الدنيا إذا هر تجد غورا نير شروع كرنا دبردا عروبا يعني حسكرنا جيتي حسكرني اترابا هف مينا قياسا هفدانا اب آياتا هاني ناجي دبي دليل اثبات توي كي اكو خد تعالى رجع قيامتي ميري مسلمان بحوريارا دزوجينا دبي ام جبوكو ام في مسيري بزانه به كا ابكار باكرنا دباكراتي خلقاندني حتى باكرد منن ياجي قبا بمرارا زوجي باكربونا وانشو ابا بو جن لان انا لدنيا نرو بجنه كر قيزه كر زوجي باكري لپشتي کو تپيرا زوجي ام بتكلي جنسي هات کرني او دي باكر نامنه او دو قيز يعني جقيسي دو جن يعني دي باكربون بيرا نامنه لأم دبي أم قوتنا جعلنا دو قرآننا مزكن أم بهبوكو جمليكو بشتي جعلنا هاتي أم جعلنا دو لغورا قرآن تفسير قوتنا فجعلنا أم لغورا قرآن كذا تفسير بكن أم ببينن كو أبكارا هاننا كو خد تعالى حوري باكرة خلقان دي حتى جنة آباب مسلمان دي جنة آباب و أو حوري باكرة بمينه انبیاج کد زانه وی حوری باکره بمینه او حوری لورا ام نگورا آیت دن میزه بکم جمله پشتی جعلنای وره هواکا پشتی جعلنای وره دائمی مستمر انبیاج کد زانه ام قرآن پیروز میزه دکه هر وسا چند آیت دینا جه ام بس آوان جی بکن ایکو بس دبی جه خود تعالی حوریج بوش میرا خلقان دینه سوره الرحمن آيات 56 فيهن دوان جنات هذا بين جنات هنا فيهن دوان جنات هذا قاصرات طرف جنن كوچاوي وان ام بين نيرنا وان كورتن يعني جبوش شهاتن خلقاندن ورمزكل هر دري ميزاناكن لم يتمثهن انس قبلهم ولا جن بيشي نه انسانا و نجي جنة کسی تماس وان نکری دستی خود ندیوان او جماع بوان را نکری كواتو تفسير او مالا مزاد قد فيهن قاصرات الطرف دبي دوان جنة دا حوريه كو تاني المري خو مزاد كهيا دبدا مير بدا باسا ميرا درباس ناوا لد تفسير دا دمالا دا مير اللي إلاوه کرنا فيهن دبي دوان دا قاصرات الطرف يعني قرآن لغورا قرآن ترجمه نکرن و نگرن تفسیر نکرن قرآن لغورا حدیثی گوتنه حدیث ضعیف ایتی گوتنه حوری بجمیرارا جن olarak تی داینه قرآن وصادی تفسیر کرن لورا دمجیوان دا پیغمبر گوتیه میری مسلمان گوا کرد جنته بحوریارا دزوجی او جاره که دمجیوان دا دبنکوان دا رونشتیه ایدی هر تشتا کو بحث حوریا بکه لغورا ميرا ترجمة كده فيهن دوان جنة دا قاصرات ام بطرف شابي وان كورتن يعني ام بين نيرنا وان كورتن يعني نيرنا اول هدري ميزاناك تاني جبوش شهاتي خلقاندني جبو تشتكي هاتي خلقاندني لوي ميزادك دبر دا يعني نكو تاني لمري خوا ميزادك اما دا تمام تفسير دبي تاني لمري خوا ميزادك لم يتمسهن انس قبلهم ولا جن نبيشي نميرا و insana neci cinna temas eki cinsi mara nekiri. Dibirda dibên paşê lemê cazimetê çi mane em di Qur'an de li lem mêzedik. Her wisa Sûre Rahman ayeta heftê duda heftê çara. Ev her sî ayet jî a Sûre Rahman e. Hûrun meqsuratun fil xiyam. Hûrîne دبي دكونن را ام بي وارجه خدا كوني خوي وارجه كوني كجبو وارجه جبو راوسكه جبو ام بي اقامه وان هاتيه جبو رشكاندنا وان جبو ماين هاتي چكنن
دوان دا نخامتين يعني دوان دانا ام بي رونشتنا ديستا دوي لم يتمثهن انس قبلهم ولا جن ديستا بردا دويجه ne insane ki beri o ne jî paşê kesî em bê temasa cinsî pêda nekir. Baş em dîsa verin serê ayetê em dîsa vegerin serê ayetê di vir da dibêje çi divê fecealnahunne ebkarin. Divê me ew horyana kir bakire. Divê em cealna li gora Qur'anê tercüme bikin lê mêzekin di Qur'anê de gotina cealna çawatî bikaranê. Di vir da Xwedê Teala di Sûrê Yunus ayeta 50 Yunus şêst û hefta dibêje Huvellezî ceale'ş-şemse diyâen vel-qamere nûra. Evî ku roj kirî ronî û hîv kirî çira û nûr ew Xwedê Teala'yê. Di vir de gotina ceale hatî bikaranînê. Her wisa di Sûrê Yunus ayeta şêst û hefta dibêje Huvellezî ceale lekumul-leyle لتسكنوا فيه والنهار مبصرا دبي وي شب جوارا ام بي چيك خلقاندي كريج بو خاطري كونتي دا استراحتي ببينن آرامي ببينن حضوري ببينن او رونجي كريد ام بي مبصرا كوتي نرود كارتشتا دا ببينن يعني رونيه كجبو معيشتي اف هر دو آيتي هاننا اف روج حتى دنيا صاغبه حتى دنيا أباب خراب نبا روج روني وهيج نورة وحتى دنيا خراب بالشاب جبو خاطر استراحتي روج بيجي جبو خاطر معيشتي أب جبرت هات بياكرن كو جملة هبوكا كو بيشتي جعله هاتية ندمية دائمية حتى دنيا أباب ديوار بمينا آياتا قدن أم دي صالي مزابكن آيات قدم صدوها يريد لمزابكن سورة بقرة آيات بسدودا هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أوي كجوارا عد كري دوشك راخستي وآسمان كري أم بفيجن سقف كري أم بفيت آريك أنجي كري باند خدي تعالى دبرت تسا قوتنا جعلاتي بكارانيني وحتى دنيا بابا عرض راخستي جبو منفعاتها مي وعاصماجي ديسا چيد سبانا ام بي سقف ام بي او هر وسا آياتا هاني مائدة نودو حبتا دبيجي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قد تعالى كعبة كري بيت حرام يعني بيت حرام چي قديشه كري ام بيجن مالا بريزو بحرمت وقياما للناس جبو خاطر انسان کارو باری خوی دین و دنیا تدا سر راس بکه کری بیتا چی کری بیتا حرام کری بیتا خانیه بریز و بحرمت لورا دم کدا د کعبه دا ام بيجن محرم هنا تبدا باسوي دکن تو بالا خواب ده هم دبي آیت دا هم دبي آیت دا و هم جید وان هر دو آیت پیشی دا ابان آیت یونس دا جمله کو پشتی جعله هاتی جمله دائمیه ندمیه حتی دنیا آوابه و روش رونی به باشه کابا ملجعله و هم مذکر اماتن سر به آیت هانینا فجعلناهن ابکارن موکرن باکره هوا کا پشتی جعله هاتی یعنی جمله هن و ابکار هاتیه اوا نه ام بی باکره هاتی آوا باکره خلقاندی پشتی کب مرارا زوجی و بوجه ناخیر حتی جنت هبه و حتی حوریه به او حوریانه باکرینه تفهم کرد لورا جمله پشتی جعلنای حتی جمله دائمیه جبر وی دبر دا تی خویا کرنه کو میر جنت دا بحوریارا نازوجه حوری جبو خدمت کاری خدمت هاتی خلقاندنی هم خدمتا میرا دکن هم خدمتا جنا دکن وی شاغید وی آیت دا وكذلك وزوجناهم بحور عين ما بحور عين كرن شت كرن جو كرن زوج ما كرن زوجا كرن زوج كرن شت كرن زو يعني دبردا نه بمعنى نكاحية بمعنى ما جنو ميريكو كابن جنتي محوري داوان دا جمان
جبو خدمت وان بکن دورده حوری هم به حوریه میره هی و هم جی حوریه جنه هی لورا خدمت کارم ام گلک آیت دینا جبو مسئله ورف عم کرنه ام گلک این آیت دینا امی بدن ملبرا گوشه ملبه درا گو لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان قدوه ده جنين ده جنة ده جنة كل هر داري مزيان ناكن حورية كل هر داري مزيان ناكن هاتن خالقان دني او بره نه انسان نه جنات کسی پر جماع نکریه اف دوی ام لم مزبکو ام يتمثهن مزبکو تی چه معنی زمان عربی دا قباتكو تمست المرأة مست المرأة دوردا تيا هاننا بمكسورة بزيرية و تيا هانج مرفوعة ببيشية حادث يعني جناك وكت حيزة نوسي دوردا لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جن آيات سورة بدخان قتية داودا دويجي تمث المرأة هر دوجي تمث مرأة مسها وباشرها بالجماع تمس المرأة هر دوجي ام بيجي ام بسي داويجي سي ام بزبره هر وصل المرأة تج بزبره دفرد دي مسها وباشرها بالجماع يعني جماع پر هاد کرنه تفهم كر دفرد قواد لم يتمسهن قواد انبار سر آياتي قواد لم يتمسهن دفرد بمعنى جماعنا بمعنى بمعنى حيث كتنا كراسة ننا لورا شفا حوري ناكيف كراسة لورا ناكيف كراسة ولم يتمسهن كسي تماسة جنسي جبيرا نگا كسي داسي خوان نداي يعني اقو باكو باقش كسي نداي باشه اوليم يتمسهن عجبا قبا مسلمان دبيجن قبا حوري خودي خلقان دي برياكو ورجم ميري مسلمان كسي بيرا جماع نكري قبا هات باش میره پاش هات جم میره مسلمان و پر جماع بکن بیجا ام لم جازمه مزکن ام کلمه لم ادات لم مزکن او جمله پیش ویتی گلو خدا تعالی چاد قرآن باز کری گوه ام قرآن تفسیر بکن ام ها ببینه سوره بقره آیت 11 قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس دوی ما ملائكة تركوج آدم را هر سجده جر رز و حرمتی بگره فسجدوا تمام یان چو سجده ملائكة آدم را رز و حرمت کتن سجده حرمتی جره دانین إلا إبليس نچو سجده جره لم يكن من الساجدين دوی إبليس نبو جي کسی کو هر سجده اول لم بشیوات لم يكن نبو لم يكن نبو من الساجدين ev iblis berici secde nebir bu hatta kıyamete secde nebir. Demek da katul ve ayeti mezebke cümle pişti lemi cazimeti cezmavidike pişti bir harfa lamu mimeti ev daimiye hatta şeytan hatta secde nebri cevera jikera jikade ta'ala navici her visa da ayeta sure İhlas'da dedi lem yelit Kade ta'ala ne velidan diye ولم يولد نهاتي ولدان يعني نزارو كيوي نكسي اوش كسي تشيبيه ولم يكن له كفوا احد او تهن كفه كيوي هوالو هوغريكي كوتاي ودا هب تني نبري هبيه او نه انا هي قبا ام القران اللبان هادو مثال هاننا لم يكن من الساجدين او هذا لم يلد ولم يولد ولم يكن قبا ميزابك او شيء ام مثلا هاننا başte faham करने को lem yetmithunne insun qablahum wala can berya ko em be hori her cem mera bed jina ne insana o ne cina desi xoda ne jma bana kiri dever da demek hani beri jine bi gava horiya bed cem musulman aji disa cem meri musulman anji jine musulman el ser takdira ko em be horij bo mera teneye دیسا جی میر پیرا جماعی نکن مثلا جنسی نه حوری دبر دا ساده خدمتکاره بیجه هنه که بیجه یا معاقله تا تون براد بیجه و زوجناهم دبر دا دمیرا مذکر آن نیره مدام میرا زوجان
دوردا gelekî ayetê Qur'anê heye ku em li ser serê xwe bêşînin ku divirda demîra himê hem ji bo mêrayê cînav yani kurmacî divê cînav em bivê cînava em bivê nêr di Qur'anê de pirên cara hem ji bo mêr hem ji bo jin. Mesela misalek din bide. Divê Sûrê Hadîd ayeta 18 innel musaddikîne vel musaddikâti ve aqradu Allaha qardan hasena yudâ'afu lehum ve lehum ecrun kerim. Divê bêguman mêrê ku sedeqa dide jinê ku sedeqa dide. Evê ku qarda hesen dide Xwedê Teala ku bê em bibêjin hemberî bê ku tişkî bipê deyn dide feqîr û fuqara qardê hesen dide yudâ'af lehum ji wan re qat bi qat zêde dibe tê zêdekirin. Di vir de divê jî museddikîn mêre museddiqat jin e ama di vir de lehum demîra muzekker an nêra tê bikaranîn. Divê di vir de demîra muzekker ji bo muzekker e ba demîra müennes yani em bê lehunne lehum ji bo mêra ba lehunne ji bo jina ba ama di vir de xwatir yek demîrekê bikaranîn ew lehum e ve lehum ecrun kerim ji wan re mukafeteke qenc û baş heye. Xuya bû ku em bibêjin ev ayeta ku hanê dibêje zewecnahum eva tenê ji bo mêran ne hem ji bo mêrayê hem ji bo jinayê eva baş deket xuya kirinê. Ayeteka dirêna gava Xwedê Teala dibêje ya eyyuhellezîne amenû gelê ey kesê ku îman anî hatiye İza qumtum ilas-salati gava hûn rabûn mêjê فاغسلوا وجوهكم سرشاوي خابشو وأيديكم إلى المرافق ودسخ وحب عنشك فابشو ديسا دبر دا سورة مايدة دبي قاو يا أيها الذين آمنوا يلي كسي باورمند دبر دا آمنوا هاتي بكرانيني آمنوا جبو ميرات جبو مذكرة جبو نيرات بكرانيني داما هر چقوز صيغة ام ببي كلمة قوتن جبو ميرا بجي her wisa divar da hem jin basa hem xîtabê jina dike hem xîtabê mêra dike divar da zemîr divar da cümle em bê amenu muzekkerê em bi vê cema muzekkere hem ji bo mêra hem ji bo jina tê kirinê hatî bikaranê mirov nikare vir da bibêje ya eyyuhellezîne amenu gelî mêrê Müslüman gava hûn rabûn mêjî destê xwe bişûn em bê destmêj bigire û jin destmêj negire. Ji van ayetê hanêna tê xuya kirin ku çi ye ku ji van tê xuya kirin ku ew demîra hûmê hem ji bo mêrayê hem ji bo jinayê her wisa ayeta Sûrê Ahzab ayeta 150 divê innel muslimîne vel muslimâtî bêguman mêrê Müslüman bêguman jinê Müslüman vel mu'minîne vel mu'minâtî mêrê Müslüman û jinê Müslüman bala xwe bide vel qânitîne vel qânîtat ves sâdikîne ves sâdîqat ves sabirîne ves sabîrat ve dewam dike basa em bi sifetê mêr û jina dike di dawiyê da divê jî çi di dawiyê da divê e'addellahu lehum mağfireten ve ecren azîma divê Xwedê Teala ji van mêr û jina ra lehum gotina lehum em bi zemîra demîra lehum bikaranîne lehum Müslüman mêr Müslümîn mêr Müslümat jin e bu işe Xwedê dîsa demîra çan hatî demîra em bê cînava nêr bikaranî hatiye ji bo mêra lehum ji bo mêr û jina mexfiret hey Xwedê gunahên ve dişîre û ecrekî mezin hey. Gava tu navereka Qur'anê te li zemîra te li demîra hûmê mêzekir wê şexê ve kezalike zewecnahum bi hûrî aynin hem mêr hem jin em bi hûriya dike çift ku hûrî tê ceman xizmet devam dike. Baş ev ayeta hanêna ev ayet hanê divê em şaf em bikin em li temamê ayetê pêşa sibaq ayetê pêşa vê ayetê mêze bikin em ê xwe bigîn netîca herî qenc û baş. Ew jî ev e. Divê innel muttaqîne fî meqamin emîn. İnnel muttaqîne bêguman kesê teqwadar mêr û jinê teqwadar ê Müslüman di meqamekî ewledan e. Fî cennatin ve uyûn di nava baxşeyên cennetê de ve uyûn ser kanyan e. Yelbesûne min sundusin her wisa cil û bergê hevir mêj xwaz dike ve stebreqin ê ku dibiriqe
متقابل لهمبر هاف رودنن لهمبر هاف رودنن لهمبر هافن رودنن وجلو برجي هافر مشو برقو كر سروانا كذلك ما شوى اب نعمة الجوردا متقينا وزوجناهم كذلك هب فيوي وزوجناهم بحور عين او بحور عين ركرش كر كر جوت كر شفت كر زو ام بزوجان بو جوت دفردا قابا او كسي قو دفيجي وزوجناهم بحور عين او بميرات او مير بوانج حور عين را زوجان او متقين تاني ميرا حساب ذكر يعني لورا د دين هيدا دين نامدا دين نيرايا هر تجبو نيرا جبو ميرايا قاعد اقول متقين دبردا جن باسا جنا ناكا لو قاو خدا دبي متقين مير ومتقين جنا ام ببيجن د جنات ضايا فوتي كسكو فوتي ام بي هافري ميشو ام بي برقو غير خدك هر وسا چوا ما بنا داوان وان متقينا هر وسا امان بحورياجي دكن چت يعني جوارا چوا دك زو او كسانه چوا دكن بحوريارا دزوجن يعني حوري خدمت كاريوانا بفي اوي وجي بالا خداي قاوا امل ناباروكا قرآن مزبك امل تبايا قرآن مزبك امي ببينن كو حوري نخ جنة نجبوك مي پر بالزوج هر وسا ولدان هي غيلمان هي حوري هي وانا هرسي هم خدي دد ميرا هم دد جنا وهم جي دد ببي حوري دد جنا هرسي غيلمان ولدان وحوري قال تعالى وخدمت كار دد جمير وجنا خدمت تاوان دكم د جنة دا دبي لهم فيها أزواج مطهرة جي مسلمان را جيرا ميري جنن باكو باقشي سيجيا دربازة سوري بقرة سوري آل عمران و سوري نساء دوان آتا دربازة دبي لهم فيها أزواج مطهرة دو سوري مايدة دبي فيها أزواج مطهرة دو سوري نساء دبي لهم فيها أزواج مطهرة جنن باكو باقا جميرا ميري جنتي وجني جنتي جني جنتي باقا جميراري برات زوجة بيشغ خيابوكو حوري او مسلمانكو انسان را دخابين بنابي حوريا كي بي الله مسيح على محمد حوري كي دديجه كي هر كي فلان قريب بقى حفتي بيش حوريا حفتي دو حوريا ددي وانا اسرو اساسي وانتون بلي حوري هي لنا حوري جني مسلمانايا حوري خدمتكار هم جبو ميراي هم جبو جناي دقابات ناوام تو گورا قرآن تو دناواروکا قرآن دا تو لبن سیا قرآن دا بن رونا قرآن دا گات قرآن تفسیر بکه تو پروبلم که دناو دا تونی لگات تو لتفسیرا میزه بکه ام بی حکایا میزه بکه لخطشتی خرافات و بدعی که دا تفسیرات باز کرنه تفسیر لگورا نقلا ضعیف هاتی او کرنه نقلا ضعیف هاتی تفسیر کرنه لو ماجی نایف عم کرنه حتی جارک دن بيم دخيل وخشيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.